Pemirsa Pantai Kusama kejantanang sepi selami Rahina, namoning Rahina Buddha tanggal 10 November warsa kali kalih likur. Dawa galah 6 semang kantos 6 sandi nantan wenten parikrama bendega utawi mencar petani tasik taler buru-buru angkut barang ring pelabuhan penyeberangan selantang Pantai Kusama kramo desa adat Kusama kantun ngelaksanayang tradisi nyepi segara. Tradisi nyepi segara pinago edan upacara ngusabo segara mewah ngusabon ini ring puro segara desa adat Kusamba. Puncak upacara ngusabo segara mewah ngusabon ini kemargiang nemoning Rahina Purnama kelima nepat Rahina anggara tanggal kutus November warsa kalih tali kalih likur. Tradisi nyepi segara wantah ngemargiang Rahina risampun memargi puncak upacara ngusabo segara lan ngusabon ini inggih punika tanggal 10 November warsa kalih tali kalih likur. Majeng keramasane memuruk pacang kekeniang sang siadat nanging kantos mangkin durung wenten sane purun memuruk tradisi segara inucap kauningin taler kramo saking duro wewidangan Kusamba taler ngajinang tradisi punika melarapan nenten ngelintangin pasisi Kusamba kramo selam kampung Kusamba sane jenak ring wewidangan desa adat Kusamba taler anutin pemargi dresto punika. Bendesa desa adat Kusamba, anak agung gede raka swastika nenten janten uning indik galah ngawit pemargi tradisi nyepi segara wiadin ngusabo segara kemargian oleh krama desa adat Kusamba. Pai katandani durung manggihin prasasti wiadin lontar sane nyuratang indik tradisi nyepi segara wiadin ngusabo segara ring desa adat Kusamba. Bagi atau balipos nguningayang.